ukuthi ungisize mfethu sengasanandawo yokulala ngenandawo kwayimina ngithi ngiyabheka mfethu sonke impilo inzima mfethu bheka nje wonke umuntu uyasipana abasesipanini abantu bayasebenza kodwa thina kudololo sisipana ayisebenza yikho shubi yazi kodwa khona into abangayithola abantu empilweni yazi yabona umuntu engathi ungaphandle uvela uziphantele wena nje uhlanganisele mfethu ngoba imali ikhona laphandle ilindile umuntu ozoya kuyona eyithathu yabo kodwa manje thina izinjalo sifuna ukuthi sosebenzela abantu uma ngoba ungekho ke manje uthubela usebenzele umuntu futhi asayithola imali asukubeni sesiphanteleni mandoda uyabothola uyazi nje yabona nje ke imisebenzi ngingawutholi nje because of criminal record mangithi ngiyayibhekisisa lento le is not about ukuthi mfethu imisebenzi i-criminal record actually ukuthi lona ngathi linciphisa amathuba ukuthi uthole umsebenzi linciphisa i-crime le South Africa yabo is not about linciphisa i-crime yabo about the more bethi bengaqashi kuhulumeni bethi une-criminal record the more i-crime uzokwenza i-crime because phela ugcina uqhubeka ngoba ungazi uzokwenzani ngoba uqhubeka songena ecourtini sowenza yonke lento le kodwa mfethu angikho lapha yabo kodwa yazi wena mfethu mhlawumbe uzokwethuka uthi indaba ngithula uma ngabe ukhuluma mhlawumbe ngibheke phansi noma kube ngathi ngiyacabanga mfethu ngizobhlungu enhlizweni yami kubuhlungu ngizobhlungu inhliziyo mfana iyankenketha nami ngangena ejele ngiboshelwa into engekho mfethu mhlawumbe ke uzukholwe ngoba vele abantu abaningi mangibachaza le story abakhona kusho ukuthi khona lo thelo engangithanana naye vele futhi lamantombazana lawa asemakhaya endaweni ezifana nogugwini nomaci kanje yabo mfethu manje lengane le kusho ukuthi lengane lezi sithanda ukuthi siqoma abantu abaningi yabo iyangiqoma ke lengane ngithandane nayo yabo ayingitshela ukuthi nomjida vele athandana naye vele kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngithole ke mfethu ukuthi ukhona umjida abambana nawe yabo hayi kungabi nankinga ke lapho siqhuba into yethu mangaba sihamba isikhathi ngivale le-cherry ngelinye ilanga uma ngaba ngiyivala lapha na isihlale sithile kusekube mnandi sizithole yazi nawe vele ziyakhipha yabo umjida wakhe angene endlini mfethu angene endlini khulu hey wena ngisempedeni ngiphezulu kanje sibekile izigubo kanje mfethu siphezulu kumnandi sacabanga vele sisajulile siqeda ukuzithola angene umjida yazi baby namhlanje emsebenzini basheshe hey wena hey lapha itshe ngisayibambile ihleli la esifubeni phezu kwami hayibo ngithuka ngiphosa ngabe eceleni itshe nayo iyethuka manje isazi ukuthi yenze njani ikime mfethu baby mangichaze mfethu hayi uqolo mfethu ngenzeni mfethu ngenzeni ten tata konke ukufuhlula ngempahla zakho uhambe la uthi ngephi uzobona bayaphi ngikususa le bizana ngikuzisa la eHarding kuba sohlala kahle Chithi yona nto ndibonga ngayo le ukuthi xa ngaba ndihambile ndile emsebenzini ufaka amadoda. Yisane. Phendula mana uvala. Phendula. Uthi ngiyaphi ngixoshaphi? Angithi nje unguwa. Uzobona baya. Hayi ndiyaxolisa Themba. Ngiyacela xoleni. Bengazi bandenzani nami. Ndithemba uthi ndiyephi? Andazi nambombo yaphi. Themba uthi ndiyephi Qongqothe uyazi bani nabazala nanto nguwonzise apha. Andinasihloba namntu londliwa nguwe nginxiba wena Themba ngixolele ndiyacela. Yabona lento uyishoyo ukuba ibila ingqondweni kuwe ngabe uyenzanga lento yenzileyo ngicela uphume ukuphele endlini yami njengangoku Themba ndiyaxolisa ngicela uphume endlini yami ngixolele kaloku ngisadinga ndiyaxolisa Themba uthi nje Qongqothe nje hamba ubalisa Themba nje hamba uthi nje kanti indawo ndingaxoxa nje ngixolele Themba andazi nami kube ngene ntoni ndiyaxolisa Themba ndiyaxolisa ngixolele kaloku andiyaxelela bandenze ntoni ngixolele kaloku ndiyacela Themba nandawo niyokuhlala ndiyacela
Funa nze ndini sane ndithe hamba. Ovanga na? Ngixolele. Ndithe hamba endlini yami. Awuva? Themba ngiyaxolisa. Ndithe hamba Themba ngiyaxolisa hamba kuphela umnyango. Hamba. Ndibethi xa ubona Themba ndindawo ke mna. Andinazokuhlala nje ufuna Themba njeke mna. Noma ngitshelayo. Yenzeka ke lo ndaba le engabuya ngolunye usuku. Uma ngibuya ngolunye usuku inhloso yami ukuthi ngithole ukuthi kahle angithi ngayishiya vele le cherry emuva. Inhloso yami ukuthi ngithole ukuthi lo mjida wayenzani le cherry lena ekubeni mina ngihambile yabo. Angithi mina ngaphuma. Yeka phela ngibhekane nomnye umjida esiqinza amehlo obvious kuzokwenzeka impilo lapho. Lalela. Ngifike endlini. Mfethu nginoka. Koko. Sane yazi ukhona nje kuvuliwe la ngaphandle. Balo. Yimina. Uma nawo ukho kumnyama. Umethi sindawo nje. Wafewa umethi sane. Uyeke. Bethu njengoba ngisho ukuthi ngudonso wesibili uthi kugobhozi. Ngilight. Yabo mase ngudonso game lesibili. Luthi luwona gobhozi phansi. Lo matches ibox yo matches iwe. Mangabiwe ekumnyama mbendli ngifethu angazi ukuthi uzokwenza njani. Yazi kushuthi ubuye umqondo ngale nkathi leyo ngivele ngiguqe phansi. Uma ngiguqa phansi vele ngizofuna umatches ngiyahwalaza ke lapha ngihwalaze mfethu ngihwalaze lapha ngihwalaze. Ngihwalaze mfethu ngihwalaze umatches ngiyawufuna awutholakala kumnyama la endlini. Ngithi mangithi mfethu ngiyawalaza ngizinto ezimanzi. Ha amanzi phansi ku floor mfethu. Ngihwalaze Oh sengiyabona. Yazi ukusho ukuthi intombe lo gesi ucinywe lamanzi phela ne. Lalela mfethu ngize nendaba. Lalela ngiyiqhuba indaba. Ngihwalaze ngithi ngihwalaze mfethu amanzi agcwele la. Manje sengimanzi izandla yabo. Noma ngimanzi izandla obvious ngeke ukwazi ukuthi ukuthinta ezinye izinto bezandla ezimanzi. Uzama ukuthi ngisule ke mfethu la ipathene ngishigqokile yabo ukuthi izandla zome wena ngikwazi ukubamba umetshisi. Kube ke ngihwalaze ke mfethu ngiphinde ngisule lamanzi kwaphela amanzi yabo. Hayi nguthola umetshisi uyazi buza ukuthi kwenzakalani mfethu. Ngithi ngisahwalaza mfethu angazi noma kakuyibhadi noma kakuyini ngizwe into ingisika mfethu yazi. Ngithi mangiyithinta lento le ngithola ukuthi ummese. Umbese namanzi. Ummese mfethu ngiyibuze la ngane ngithi kwenzakalani. Hey ngizwe kangane mfethu isisi simemezo. Hayi sibiza umphakathi. Hey wena lapho mina Isho mina ithi ngibulela umuntu mina yasprima le cherry uma ngabe isprima le cherry kongena umjida lapho ngisadubela umqondo ikhanda liyazula mfethu angazi ukuthi ngenze njani uma ingena lo mjida kudu sengizogonywa mfethu ngithi ngiyaphuma ngiyabaleka ngihlangane nomphakathi wasuyangibamba mfethu uyanginenekula uma unginenekula umphakathi mfethu angazi ukuthi ngenze njani sengiphelelwa amandla ngigugelwe izimpahla engangisigqokile mfethu bangiphose emanzini bangiphose otshanini bangishanga ezagila mfethu sengiphelile ngilimele mfethu ngalimala mfethu lemiqolo nasemzimbeni mfethu ngaze ngasizwa omunye ubaba wafika omunye ubaba ehamba ngofodozi mfethu bese angishaya umphakathi usangishaya mfethu usangimele Kodwa ngiyaka nomuntu behloniphe enkulu ngiyaka nomuntu losengazandleni usafile lo muntu Ngobani? lo muntu isigebengu Ya isela phela kumele abulawe asho nawe. ngiyaka nomuntu basengazandleni zenu Hayi nathi izandla zethu umphakathi wethu lo. Hayi lo muntu simsaba kwayisona lo
ngiyachazela mfethu lo baba lo uba wayengekho ngabe impilo yami yaphelele ezandleni zomphakathi mfethu lo baba uma ngabe ngithatha uyangisusa emphakathini ungisaphi ungisa mfethu emaphoyiseni kodwa ngaqale ngathola usizo lokuqala base bengilapha bangisula mfethu amanxeba nogazi konke base benginikeza impahla eziright bangikhansela kahle ngase ngiyejele ke mfethu ngoba phela angithi vele ke ngangumuntu owayoyimile kahle ngase wase bengifaka ejele beqeda ungisiza mfethu ngoba ngangopha yezo emzimbeni benginanabulile bafaka ejele ngase ngabhadla ke ejele mfethu lo minyaka leyo njengoba ngiphumile nje kodwa ke abantu abaningi abayikholwa vele lo nto leyo mfethu ngibulala ukuthi azange ukuthi ngaye ejele abantu abayikholwa lo nto obviously ukubulala ke ngeke baze bayikhole ke noma bengakhona ukuthi mina ngaya ke ejele ngangibhlungu inhliziyo yami yopha mfethu inhliziyo yami yopha ngathi uma ngifika ejele mfethu kwashuka yes angifisi mina ukuthi omunye umuntu aye lapha ngaphakathi hayi ngiyakuzwa wena mfethu yabona mfethu isitori sakho nesami siyafana yabo mfethu ngizisibhlungu le ndaba yabo yazi mina mfethu into eyenzeka lapha ngavuka ekuseni ekhaya ngiyolanda ama-results wami yabo mfethu we-lawyer i-degree ngathi uma ngivuka ekuseni ngabashiya i-audit lami ne-time endlini ngithi ngiyabuya mfethu ngithola i-audit lami lilele embhedeni lilele olethi ngibuyile ngiphethe isifethu ngijabulile lilele kuphi ukulala khona ukulala kokuthi umuntu bomyazi uyavuka khona ukulala futhi ukuthi umuntu bomthinta kanyakazi lalela mfethu ngithola lilele mfethu ngiyabuza olethi isifethu ngibuyile naye i-degree yami hayi audit lami ngilivuza hayi bongibeka isifethu ngithulile alinyakazi uma ngithi nyakaza wonke ngilithife emqaleni mfethu olethi ngiliza ukuthi lashisa yini ngizitemperature kwani ngithulile kumele ngifonela abahada mfethu yabo ngifonela amaphoyisa amfonela amaphoyisa hayi ke afike ke mfethu amaphoyisa mana kulifitha lilele uyalithinta umzimba wonke phela ngifuna ukulivusa olethi hayi alivuki mfethu ngizitemperature lana hayi ngithulile bese liyabanda ncwe ngifonela amaphoyisa athi mayifika amaphoyisa lapha afike namakhamera bheke into athi ole lami lishonile bathi ole lami lishonile mfethu ingafela ukuthi ngithini yabo cabanga ke mfethu into engayizwa after lapho amaphoyisa nje ukuthi mina ngibulale oledi ngilibulale kanjani oledi lami nonsense mfethu indaba amaphoyisa lani nonsense indaba amaphoyisa South Africa mfethu lalela mfethu ukutshela mayifika lapha athole ama-fingerprints wami emqaleni and i-audit lami likinyile yimina engilikinyile engilihamile yabo yimina engilibulele i-audit lami cabanga ngisho mina ngifike ngalizwa la ngalizwa ama-fingerprints wami asala lapha ukuthi manje athi lo audit lami lifikile and libulawe yini umuntu ulikinyile sokusho ulikinyiwe yimina ngabo kuboshwa kwami lo ngabo isitori sakho nesami mfethu siyafana yabo ngiyatshela mfethu siyafana nje ayikho le nonsense nje lento kusiposhela into ezingekho la lalela phela ngeke kuphele ucrime la eMzansi hayi mfethu asaba ubugebengu ngephele mfethu amaphoyisa ama-operator ngalendlela la ngephele ubugebengu la eMzansi nalento ama-criminal record abantu ne-criminal record ifana isitholi yizona ezikhulu i-crime Phila ngemali siphila ngemali awuthula ngitshele nandile ndaba siphila kakwani siphila le mali siyasebenza sifuna le mali siyakhempeza sifuna le mali senza lo mfulo sifuna le mali sethasenyuka sifuna le mali ngakho siphila le mali walala wasala ngekuthele lutho utshela kanjani uhlele connect kunzima kule mhlaba mungasebenzi no work no pay you have to work to get the money for it to get the money for work, to get the money for life. Papande kwemali ngabe asili buka siyasela buka siyapenda win or lose got to zokoka win or lose got to zokoka mali awuthi mali siyakotenga sipila ngawe sho siyabuza sataba salisi mali siyabulalana yiyo le mali siyathakathana ngenxa yemali siphila kamnandi sipenda uMandela sho sipenda uMandela ngekho ngakali nganye uMandela ngithole amabhengu ngithole amarent wenza le mpingo yokushintsha le life ukuze sikwazi ukuphila kahle wenza le mpingo yokushintsha le life ukuze sikwazi ukuphila kahle ubani ungathandi ubani ungayifuna igesi akekho mali siphila ngemali siphila ngemali mali
siphila ngemali, mali, 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 siphila ngemali, mali, 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 siphila ngemali. Singasenzani sisebenzelani sifuna imali uyazi, ngisweke isaka lifuna imali ungazo zishaya ungazi, dlana nomhlaba sonke phela sipendele imali, bonke abarish parish ngemali. When you wake in the morning uyophanda imali, wahlala nje wavilapha ulinde ibana siyophanda imali, ngisho nabo dokta nabo bafuna le mali, awufuna imali oxygen so siphila ngemali, ayikho into yokufaka isimali ebusweni yona le mali, eba njalo ekuseni ngemsebenzini ngifuna le mali, akekho ongazi ukuthi imali yona sathane, iye yenzo sisi nabo bhuti babulalane, babulalane, iyeyenza babulalane.